Ngo yani mwanamke anaona narongoye ari wowe sasa narongoye sasa kurongora ni problem iliye mwanaume ni wako nimependa nimetongoza tatizo liko wapi abantu muvuga mureka mafu twebwe tukitangura gucaruka mu muziki nawe uracyari muri underground se cyari mu underground nenda kubesha no yawe iditwe nyene urambesheye nje sinigera ndirimba mu interview bontu ririmba mugara shaka kutwumvishijwe genda kwereke Stacy niyo mpamvu wewe rero je maze kubona ko live atazoshobora kubera mugeje sho kugubwira uririmbe mu kiganiro ukavyara unataka kulitukana sasa unataka siya kutukana kiriye man wantutse ngo ntabwo nzi kurimba live oya no biracancanga no ndaciyumvira nka cyamba desi oya nabaye desi kumbonge ngo sinzi kuririmba live kuko utangerageje muri Primo Star Sida Queen ni umustar canke ni so talented ntabyonzi ntaco ndamenye icondi ukaburi gukora iki muri industry utazi cori nje nzi ko ndumuririmbyi kazi hari kindi usiga isusu kinini nande navyibusha n'ingoraniye nawe biteje ko nari ingurube nawe biteje ishinge oya gusa kabenzi nivyo byiwawe na ndero ko jewe rero namwizaniye hakiri kare ni mu mpamahoro wakisema waseme ngo ndubatse nasi nubatse nyene ara na kimwe Stacy rega bijya bintu je nibyo nama mvuga Stacy ni ntambwe yindi kuko abakobwa ngahanze babuze nabo babo niba nakubwiye uje kuntangira inkwani wawe n'umuhungu rero Yes, bakuzobuja TV ni mwaramutse canke mwirevanya na mwerere. Muri kano kanya turi kumwe na Stacy Mani. Akazi byanse baramwirukanye ku kazi. Urabyumva nanje muri buja hit byahaye. Ubu rero nahisemo akazi ko gukora iki. Arabumukokaye. Bavyita gute mani? Okay. Niko bavyita. Ndi umushoferi wa Tabi. Tubi kipe cyangwa. Utuba konvoyere sibyo. Wowe so wabusangira ibintu twasanga ibintu byinshi ndakazi turagasanga. Man, wotwara. Okay guys. Reka tuanze tuganire numve kabyemera. Bakunze buja hit ndi kumwe na numwe mu vyamamare byo ngam mu gihugu cacu bamwe mu bakobwa babaririmbyi kazi bafise ico bakoze nganye muramuzi muri industry ni mu bakobwa baririmba neza cyane ni Stacy the Queen. It's been long time not to see you my sister. Hacurangireza nzibere. Haraheze igihe ntakubona muri circulation. Okay. Ntakubona guys mubonye muri bajaj sinzi ahantu yaragiye ndavuga ni hagara tuvugane gato no mustar mani nico mwaremewe tuba tugomba kuba ahantu ari hose tubakurikirana. Umeze neza gamabuje. Tumeze fresh. Long time. Cyane gose. Kirikinda. Inini ibizuwe nagiona umuvyibuha byatari none ndababaze kuvyibuha ingorane he shaka nonde nawe wagize igisusu kinini ibyo ni bisanzwe ntuzi ko wagiye kuvuga ngo jango je ngo niteje inshinge ntacyo nabikubwira je sikuvuga ngo ndatinya ufise igisusu kinini nande navyibusha n'ingorane nawe biteje ko nari ingurube nawe biteje ishinge oya gusa kabenzi nivyo byiwawe nta muntu atabikuzi ibyo bintu mu bantu guys mu bantu banyigishije kujya kabenzi umukobwa ari for the first time ndakaje niwe yantwaye ahantu bita kwa Sogo. Yes we Oya mkechizi. Okay. Bakunze buja hite mwamonyero ni Stacy the Queen. Man umwe maririmbye arimba neza. Stacy uri mu biki ko turakubona muri no misi? Ndi mu biki? Bibi nyene ubona ndimo. Muri no bajaj. Nano wazaza muri bajaj. Kurangara ko Stacy. Sinona kugara ko bera wambajije ati uri mu biki? Mu biki? En fait ni naringiye kuramukanya. Nivyo naringiye. Turumva imvuzo ko onye ndashatse kuvuga ko kuvyerekeye muziki si nta ndirimbo tushasha doiruka kandi bisa makuru yuko bashwanye na manager wawe so raza kuduha umuco kugira ngo tuvyumve neza jewe
kandi murabizi cyambere nka twebwe tukitangura gucaruka mu muziki nawe uracyari muri underground se ndashara mu underground noja kwihangana na bashani kwina canke ba big feature kwanza tureke bajya basi noja kwihangana kwa estanish ngo turangana turi hamwe oya ntitungana ko mwese muraririmba twese turaririmba siko ariko sindagera muri rugwego Stacy haraburi iki kugira wumve ko uri ku rugo rwego rwa estanish oya nta kimwe araririmba neza nanje ndaririmba neza afise uko bamwemera afise uko banyemera ariko ikibazo ahanya muri iki gihugu cacu n'abaririmbyi ico bahagarariye ko cane ni ubustar nawe ubuzi kuririmba nk'umumarayika avuye mu ijuru utemegwa canke utavuga ngo uri umustar ntushaka kugenda uririmbire muri toilette wanyu ivyo ntibibaraba niyo mpamvu ndakubwira ati biravana habamwe kwemegwa canke gusapotingwa ni kwanza nico kimwe umva ata support ugira mu umva Stacy ikintu ca mbere ndamukundira guys ni umukobwa avugisha ukuri atarya umunwa kabisa umvise ko abashinaliste muko basutwa abo none ngaho ushatse kuvuga iki rero ntujya umunwa kubera ko umvise ingene atangura umunwa siko uko nagira ngo ndiko ndavuga muri ni gwa rusaku nyene nivyo wambajije impamvu kandi ndiko ndugurukira abafana banje hamwe bavuga ati Stacy akeneye iki impamvu atari karakora kuko si ubimbajije n'abantu benshi bamaze kunsanga inbox kandi ndafise indirimbo turamaze kwibona ya Bella ndamaze kwibona ariko Stacy kandi ndamaze gukora n'ama video ku muntu nkanje ntarishoboza ntarigeze ahantu video maze gukora zirakwiriye kandi mva ko twaribanye twarigumije ntizikwiye zikwiye kubera iki hari umuntu atazifise turafise abantu batazigira niyo mpamvu tuvuga gute zirakwiriye hari abantu ndakubaze ni nka abantu benshi sinshaka kubadondagura badafise zirya video maze gukora jewe nanje wo muri no mwanya ndiko ndimvira gukora zirya zaba estanish ndiko ndimvira gukora nka zirya zaba Natasha kandi hari nabandi biwanje inyuma bakora imvira gukora nka zirya je maze gukora rero niyo mpamvu mvuze ati zirya maze gukora zirakwira ariko nkeneye support rero mugihe ata support mfise indirimbo ndababwira abafana bafise indirimbo ziryamye kandi nyinshi kandi hamwe no zishobora kubaryohera ariko ubushobozi uburyo niyo mpamvu umuntu atekereje nimuce mugira cyane mano mvuga bavuga shani kwine yaryamye shani kwine yagize uburyo man nka twiga abakobwa biratugora sana Stacy hari indirimbo yigeze gushora coming soon mba nta guciriyemwo kuvyerekeye suso abantu kweshi mukunda kwihenda suso black n'umuntu ya Jean n'umuntu yibavuga gute n'umuntu yasohotse kwitangira kuri jewe ku ndirimbo yanje yambarira niyo yavuze ati indirimbo nayikunze ntibishoboka ko iyo guma ijyamye nk'uko nawe bavuga ati Stacy ni kuri kw'Imana iyi ndirimbo sinemera yuko iguma uguma ugize iguma iri audio reka tuyikorere video arabona ko ndabishoboye reka dukorere n'izindi zingabe rero suso ni umuntu mu mwanya ashobora kubona ko sohoye ikintu ciza gishoboye aragikura niyo mpamvu ndamufataga nka manager wacu ariko si manager wanje ngo twasinye kontra ariko ndamwubaha kuko umuntu agufashije urashobora kumwita n'izina rya papa kandi atari papa wawe yes ku bantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga za Stacy Facebook ifise umuntu ayimanaginga ni Soso Black Instagram umuntu ayimanaginga ni Soso Black turandamaze kubibona byose niwe abikurikirana ubwo ino tushobora kuvuga atari manager wawe ego nuwo abimanaginga kuko je umva umwanya wavyo uvuga ngo ndikunda biraba cyane birananira kandi ujye umenye ko yatangwa ku basi mu bintu by'imiziki naje atavyo ndatangura aramenyereye cyane iyi industry ukora byumva niyo mpamvu nabimuhaye ariko si kuvuga ngo Jean ni manager twasinye contrat manager nijye mwasinye contrat nyawe me kujya no kubaha nyene nashatse kuvuga ati ndavuga tu naramwubashe niwe fise ngize ingorane ni kujya niyo mpamvu wasanze ibintu byose no ifise unamukeneye benshi baca kuri Soso unkeneye bamwe benshi baca kuri Soso ni Stacy wigeze kugira coming soon indirimbo yakorewe na video guys iyo video nari mari bajya kushutinga nari mari imaze nk'umwaka wose itarasohoka ni kihe kibazo gari video yari hari
yarakozwe kandi urabibonye ingorane yari nawe warabibonye uwo twakoranye yagize ingorane aragwara kandi bivuge numbesha ndabivuga oya sinabesha urumva twayikoranye yaragize Jean agwara mu gihe cyo gushutinga clip kandi nawe wari uhari ngere hose twakora uvugisha ukuri ubukaba uri kurambira ndiko ndakubwizwa kuri nyene kandi waranamuhamagaye ku telefone akagara warabibonye ntiyagaye ntigeze agara vraiment none kweka ba message ambwira ati n'ubunye bikunze tugende dushuting kandi ndimva ko yarasohotse ko urabyumva kandi wowe hari nziza iryoshe rero niyo mpamvu ndakubwira ati byaraginyereye birashika aragwara bica bisaba ko uburyo twakoresheje bwabaye bwinshi wabibonye bwarabaye bwinshi bica biratunanira kwanza kuronka ubundi buryo tuvugishe kuri rero turinda turonse ubundi buryo ko biratugora bikenera amalokasiyo yandi mashasha birende kurondera konzi ibintu gushasha kugira bawongere bamushutinge video ihere sisi bakunzi ba bajaj bakumbuye kumva ijwi ryawe mani bakumbuye kumva ijwi ryawe ijwi nyene urambesheye nje sinigera ndirimba mu interview bontu ririmba mugara shaka kutwumvisha ijwi genda kwereke Stacy niyo mpamvu wewe rero je maze kubona ko live atazoshobora kubera mugejesha kugubwira uririmbe mu kiganiro ukavyara unataka kunitukana sasa unataka siya kutukana urakitiriye mani uvuze ko ntashobora kurimba live mbega hata abantu batukoreye ibisanga muri Primo Star wewe aho kajamari je nazo kuririmba okay wabyumvise rero sinanga ry'umunwa kirazira mucokonore gato wumva shisha unyumuntu wancokoje kandi ndavuga ngo shisha kurimba iyo bari kumirize rero je ndi muri ryari higanwa ariko sinatowe naho kibatangerageze ndaririmbire live ntiwarimo narimwo jewe gusa ntibantoye muri bajya 10 mu gihe wanka kuririmba live mu kiganiro sindibaze ko ari kujya kuri imbere ya public man uzungera njewe ndiko ndondera muri studio wewe urabizi uzi ko ndondera ndirimbe gatoya nka wewe omangaye ariko mara nkawo omangaye bere sina koko na mafaranga uzisha po mafaranga nayiguze we nta mafaranga ngira mwabira kukiye cyabandi wamenya gusa ati umuntu ashaka kurimba uko abyimva muko rero ko hari ahantu benshi badakunda nkanje n'urusanze baranyanye kuza ndaririmba mu interview si hari umuntu aho raraba indirimbo zawe sivyo akacara abandi biganiro ukora ingene bakubwira ati rimba gatoya agaca yibaza ko rijya jwi ririmba atari giwe ari studio nyine en fait n'umwe ne producer yayikoze bagukora rero ni mpamvu mbanda kugira mugende wasabye gato musure muhindukize rya 15 miliyoni muri kuyoja kuri Stacy musure mugerageze muhindukize murare kuyoja kuri Stacy 15 miliyoni ntazojya vraiment nuko ntazojya komana koko shini ibiki be ninde muntu wari uri mu higanwa rya Primo Star kwanza ndaza kukubaza n'icyo uvuga kuri irya higanwa urimbaza je baramaye moto ryo twarasangiye mari urimbaza koko nenda kubayize yaba mvuga ati naratsindi bari kubimbaza kandi muri bajya 10 bari kubimbaza okay Stacy urabyemera ko uri umuririmbyikazi udufise ngaho mu gihugu cyacu none sindirimba nk'abandi ndimwe mu bakobwa 10 baririmba urimo ndimo yes niyemera mani yes urimo kibazo kigira kiti ni iki kintu uvuga kwihiganwa ryateguwe na Brarudi Primus Tagata na Primo Star sisho kubivuga ko byinshi Jean atari kuvuga kimwe gusa supportinga abaririmbyi kazi canke abaririmbyi banyu bacu okay nanje mudu supporting base baririmbyi ugiye gucagura kanaka ariko mani wantutse ngo ntabwo nzi kuririmba live oya no biracancanga no ndaciyumvira nkacamba dessus oya nabaye dessus kumbonge ngo sinzi kuririmba live kuko utangerageje muri Primo Star Jesse onarindi bajya gutora si onarindi mfite nari nkubajije gusa abantu baririmbye n'ukuri kw'Imana mu bantu baririmbye hariya bakanduhura ni Esther nishi wenye abandi bose mengo Mona Warda
ku ruhande Double J ku ruhande Dramatic ku ruhande abo bose ubashize ku ruhande nabonye Jean eka ko ndabye ega baririmbye nkaye vraiment Stanish kabisa no power akomeye Stanish ego abandi ninde mbega ndakubwira bari barimo none ushembwira bari barimo muri 10 harimo na Double J harimo Bface Double J Dramatic Stanish Mona Warda harimo na Andy Mwaga harimo na Benisto Bell harimo na bose re ego bonje nakubwiye bose navuze ati ndabigusubiriye mu Stanish Double J n'uyo Andy vraiment ego Master Band pardon man ni Stacy avuze ko mu bantu yemera muri bajya harimo na Double J ako tukagaruka kuri Double J Stacy ni Double J ufite indirimbo bita no kwishinga nopfa ni indirimbo nziza cyane kandi imeze neza muga rero nkibaza kuyiririmba mu higanwa rya Primus Star urumva kuyiririmba kujya akaciririmba kujya nyene ntubona ko yari gushyiramo nk'akantu ko kwamamaza basi Brarudi nenda kubaza ikintu kimwe ngaha ndashobora kuvuga ati rega nibyo ari ngombwa kuri iyi ko ndirimba indirimbo y'iwanje uko urabyumva live urega si ngombwa uririmba indirimbo y'iwawe live si ngombwa uririmba indirimbo y'iwawe live siyo lazima wimbe nyimbo yako uririmba indirimbo wiyumvamwo igikuru niko bashize amajya amabiya akakora mbere nafise kwitikwiti ntiyari kurimba kwitikwiti ni kwishiramo amabiya ya Primus sasa yarashoboye Stacy ikintu mwega mutazi nimwemera nibyo niyo tuzoguma turi down iraba muri Tanzania mu underground bamufata nk'umustar ariko ngaha utari umuvuga ati ngo nturi umustar ntuzokwicarana bajya ba legend umva bakwegegwa kure niki kintu rero basaba Stacy ndabasabiye naho no kibasa ko tobima shaka kubabwira gusa yiganiro abantu benshi bazokiraba ariko ntumbwire ko ari abastar bazobiba ntavyo bazogwa turiko turapfuze kwa paraje napajenje vuba baravuze bararusha nta na kimwe bashobora gutanga uravuga ukavuga ntiwaruha bamwa kuraba gusa n'amamega yabo na telefone yabo ego ariko uvuze ngo ujye muririmbyi yavuze gutya kandi mumenye njyanye ari Primus Star ico mukimenya aho kurano ngo sinzi kurimba live sinagututse man wambabaje man cyo musimwe muzategurikira guys bakunzi ba Bajaj nago Stacy namututse igeni Primus Star wait igeni Primus Star yari Primusic umanye bajya bashari bari inyuma no maze ngaho bibabure ngo yungurumva ngo twebe ngo twaratowe ngo kubera ko tuzi kuririmba live wapi kuri ubona baragendeye kuki ni Primus Star mani star abastar baravye abastar yaba bataravye abastar je ndabivuze ko ndavyumva sinzi ko abandi uko je ndavyimva none gashero uvuze ngo baravye abastar Double J si umustar baravye abastar aho bageze batoye batatu rabizi ko batoye batatu nanda kubaye ego na Double J Double J ariko ari ikintu taramenya muri industry Double J n'umustar kandi batanga kuririmba imbere ya Oleg me ntibangana ubunya aho Oleg ageze na Double J ntibangana je simvugira nako ndamuvugira ariko ntibangana kuko Oleg ageze ku yindi niveau uko uravyumva Oleg ageze ku yindi niveau Oleg arashobora gusabwa collabo no hanze menga hanya abandi umva hariho ahantu uvuga ati umuntu no yagutanguriye ukashusanga no mujabutse ko ukamurengana kuri ico kintu twavuga ko Oleg yarakoze yarabiharaniye aragerageza gukora uko ashoboye kugira ngo tsinagire Musa bajya bose ubona bajya bose ntibari kubatora bari gutora Stacy apara ntibari gutora Stacy mbega komana koko ntibari gutora Stacy ariko bari kuraba ntibavuze ngo bari muri saka tweve ko kinamba nihenze bari gutora bajya kandi ndibazajyanye harimo ngira ntabataririmba baragiye kwiyandikisha bari gutora muri bajya nyene mbe Primusic habaye tetero aririmba
wewe ndabaza wewe teturaririmba jeri wanda ndabaza teturaririmba cameraman w'inyuma yararirimba kuva kera ntiyaririmba Primus Star none kubera iki Primus Star batoye utaririmba kora bumvisijwe neza avuga ati wijwirira kwiye sho kuja hana karirimba bagakoma amashi ni kubera ko baravye tetero primusic bararavye ndukunda man umujournalist mengo turi kumwe ndakubwiye ati Primus Star baravye abasani primusic baravye talent kuravyumva Primus Star baravye abastar yaba rero yaba ari primusic bari gufata bajya ba 180 bose bajya bari gufata abantu batazwi cyane bakabaha umwanya nta numwe kwanda Jason uvuga ko ntibarenganyije bagize izina niryo muntu Stacy the Queen ni umustar canke ni so talented ntabyonzi ntaco ndamenye icondi ukaba uri gukora iki muri industry utazi curi nje nzi ko ndumuririmbyi kazi hari kindi ushaka ndabwiye ko ndumustar Ujya ubyiyumvamo nyene wewe ndumuririmbyi kazi guys hayinjiye no moshimanye cyane ngo bagize igisusu kinini imaje ndi munini kuva ibana bitwinjira bigumimaje ngo byarababaje byarababaje ko nagize igisusu kinini wallahi guys minister Sire muramenyereye muri stories ziwe murazi ko niwe umuntu wa mbere aryosha ibiganiro sana Stacy the Queen for sana nago nareka kukwemera sana for courage ni Stacy the Queen umwe mu baririmbyi bagenda bavuga ko yandondereye akazi muri Bujahit and then maze kugafata ngo maze gufatisha ni kama kuraza man nirwa nsiragoringa kuri rizuba ariko sasa agenda avuga ngo ndondereye akazi ngo sinamwibuka sasa ibyo bintu ntago ari for man nakakurondera bivuga ndondereye yo Bella vugisha ukuri no vugisha ukuri turakujyaye vugisha ukuri nta kazi yandondereye si ibintu byumvika yes Chris Bella nenda ukari abatevye bagenda urakora nenda ukanire ukubona guke rero wewe ibintu nakoze zi wewe aka kazi kwanza sinarukurondera akazi kwa mutera urabyumva naraguhuje n'ababoss mutari mudinaye muri ivuganira akazi uragahabwa no ivyo nabyo urimo kwidondora nibiki ya sindi ko ndidondora nashaka ndakubaze Stacy none ndakubaze ko wakaronse ko basi ko wakaronse ukinjirizo noti ko utangure basi naka orange hasiga harawe orange guys bakunze babujahita ibyo nibyari ngombwa ariko tubayegoka tubivuga Stacy Jane namusorore ndamutwara ahantu arajya ndamugura inzoga amahenke narangwa araboregwa ndambwa rero uyu ni umushahara wa mbere wa Bujahit urabyumva kandi Stacy ndabeshya agiye somwe kwiga nabo twari kumwe na Benisho twari kumwe ndakubwire man ndamugura royal kazi akumbuka Jackson aruhariwe cameraman yaravye oya man urabeshe jewe sinigeze mbona umushahara no Stacy nta mafaranga ya Bujahit urajyaho yanje nariya yo bampaye yanje jewe yanje okay yampemvye yanje jewe baguhemvye je ntari na yes bakunze Bujahit basi Stacy Jane bimeze neza kweri bimeze neza ngenda ura ko ari fresh namugezemo man tugenda man tugenda ugurire sibyo akabazo kanyuma man Stacy namuheruka kera ari ibintu byinshi genda muziko Stacy ngo asigaye yubatse asigaye yubatse abana n'umutipe kandi bivuga ko umutipe Stacy umfete yari irongoye deye babyita gute mu kirundi jokes yani akurongoga yani mwanamke nawe narongoye ari wowe sasa ndarongoye sasa kurongora ni problem iliye mwanaume ni wako nimependa nimetongoza tatizo liko wapi abantu muvuga mureka mafu meshi jewe nibaruta hehe mbone wanguye nigeze nakoresha kuri Facebook tweshimiane nje nitwa Stacy the Queen tweshimiane genda babyira ikintu kimwe abantu bavuga amajambo menshi ryamye ni ukora icyiza ukora ikibi
nanga manisi n'ijuru naho jewe no banubatse abakobwa bariko bararondera ubwo buzu ni bangahe Nyumba. ni wangapi ndero ko jewe rero namwizaniye hakiri kare ni mu amahoro wakisema waseme ngo ndubatse nasi nubatse nyene Ara na kimwe gastese rega bijya bintu je nibyo nama mvuga stese ni intambwe yindi kuko abakobwa ngahanze babuze nabo niba nakubwiye uje kuntangira inkwani wawe n'umuhungu rero wewe warakoye none numva ko yarinyigiye warateruye mu kirundi ciza bakita guterura wallahi sigaze n'ikirundi ngo mu kirundi ciza bakita guterura uyu mudemu naye narareruye ndani kati ya ndani sasa wose warakutiaka ndani na we sasa maisha yangu mimi naishi kibire yani mabiu sasa kutia ndani shida iko wapi mambo ya kisela tu nikitia ndani problem iko wapi wose wakutiaka ndani aweza kweli wagoma bavuga ngo dubrezi biene wagoma bavuga ngo ibiki n'ibiki none sini fresh none umusa ni ibintu babyumvikana yes guys mwamwe bisero ni sida kwini yo twahuye nyene mane tugomba kuganira byose twisanzura guys nta bifu ni nyota ndagura nuki kibazo ndago ndamwiteje muga bandanya aho warugiye and then uraza gusubira nini nabi français bya kwendari ni nuziye ni kunywe and then sasa akabazo kanyuma dusoza nini akabazo kanyuma akavugiye kanyuma ucaki ni kihe kindi gihugu kibera mu Miss Burundi Paruvuze ni kihe kindi gihugu kibera mu Miss Burundi chehe ivyo nyene sinigera ndanavyumvira ko biba ibyo ni biki si kawaida mbona si biyubi nje nzi ko nduka nkaja gukora ivyo nzi ndivyo mbambayemwe ivyo ntazi nabyo nzi Ambasade y'u Burundi tumbere aho sha rero nje ndumva rero ugiye nibyo ni biki ntabyo nzi be vile ndetembera muhanga Mwana mu gisagara pe muhuzi ambasade y'u Burundi hani Mwana mu gisagara uza ambasade y'u Burundi hani ntaho nzi none njamba ibasi yumvire nka kati iri wanyu Yes, wakunze Bujaj TV mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Bujaj TV ya Reste Sida Queen mugende mukore subscribe kuri Mbebash Nyumbe kwafa degeze yo micro yawe hayeno Guys ngo mumuremere yaje kuvuga kuri kamera ngo mumuremere sinzi ibyo muremere vuga ikirundi bakibana n'abana muremere nini sema kirundi basi bivuga mu kirundi ntabyo nzi mu byo wavuze vuga mu Guys tesambwiye ngo mumugwane ko aramerewe nabi muri no minsi aramerewe nabi muri no minsi rasyo iragoye urumva ibintu kubaka nibyoroshe mu ndasabye muri vuga kanimero kabaje kuremera oya bari wala lewana nito komantere ya mbere tuza gusanga kuri kino kiganiro umviriza sesi koma ego uyu mwana kwejo juma mbwira ujya mwana ati sesi komantere ya mbere tuza kwakira kuri Bujaj baraza kuvuga ngo dukurirwa busutwa hari busutwa tiko turakora so imaze kwi Bella je numandaye kubya ndetse kuna inbox byonyene tukama tubivuga nayo ugati imaze nka wowe imaze kubona nyene wamaze kwinjira muri ino industry naho bazo kwitangura imbwa nyene imbwa nyayo vyakire cewa nararira nkitangura nararira nkavuga ati ndabirangije sose no abizi ati ndabihevye ariko naravyakiriye naho mbigira ati basha worinda yaruhariko ndaza kundandandandande wanyu canke kuri wewe bifata uko byumva jewe ndavuga umva uvyakira utavyakira mafu hari umuntu mba nafasha amatwi akora ngira turika mbere agitangura n'ubu ndarira ariko umuntu ambwira ibintu nkarira mani sindamenyera neza gusa nabyakiriye gusa twose turi hafi mengura agapupe ko ntuteye nk'agapupe
bazaza umuntu guys harimo isesereza hano hantu uragapupe dupfiki imana sisi dupfiki uragapupe ariko urabibona so duheze ikiganiro yes wakujya buja hit kujya kugira ngiye kugira subscribe kuri Stacy the Queen bagira kugira iki nibagiye s'abonner nibagiye kugira s'abonner kuri Stacy the Queen subscribe wakivuze baza kwigira kumagura umuntu Stacy nawo mwica ntiyo vuga subscribe nawo mwica mushye kugira subscribe wakasiye kana tuzoraba jisha hakorera nayo mama era niyo tuzoraba jisha korera nitwabivuze twese subscribe okay no tuzoraba oya sabone ntabyo novuga sabone gusa mugende bwe sabone mwongere nyene murabibona meze nabi tu wasarishije man kuki turi kumwe Sanarare mukameraman yaninda ikirasoma duheze man bakunze ba buja hit mwakoze cyane nibaze ko turindire commentaire zanyu guys kwa tubakumbuye hari abantu benshi barakumbuye ubusazi bwa Stacy na Bella so commentaire zanyu turazikeneye mudutuke twandikira ko mudukunda guys turabakunda twebwe Stacy makunda haba yo bafana banje ndabakunda sana umenye ati Stacy the Queen kaga gwarukobwa gwanyira urabakunda mana yes mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV ciao nahagaruka